Anya laki din! Nay, apay bakit? Nakamulungleng ka dita sangwan ang ti kalendaryaw? Di nakpay kablaawan mo't. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka. Ah, anya katoy bakit ko na ya? Mukmat nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tan. Manon a birthday tinaglabas. Adi nakpay kinabkablaawan mo't. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura bakit? Ayabam, dagiti ko kumarim inton birthday dito'y balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang matima ika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak? Wun! Kanya ti kayat mo lutuin inton birthday. Ilistamon, dagiti katangam. Ayabam, dagiti gagayam mo no kukumarim. Ay na, thank you lakay. Kunaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay, una paray. Agi na nakakamot Itay ka pa'y parbangon ng agpaspasada. Saan lapar bango na? Kino nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Uwan nga raw, apay ayakas talaunay tirigat mo ng agpasada. Amon pare, birthday ni bakit ko. Nasken nga agsagana akmot uri basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Uy paray. Ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit umayak tumamang araw, paray. Una! Dagiti kayat na nga umay maki-birthday di umay da. Ay, adu kami, paray. Ay na, nakalukluk mo gandi beryang. Bakit matan talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao na. Kat no da magkaungad da ka no iluglukan nila kay na chicks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, sumuti bagbagada. Naumansan nila kay nakindibiryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kayat mo asawa nana. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanun sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni biryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangak apag saganak inton kasangay ko lakay. Ay kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa 86,000. Isuan na yunam. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kayat mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay wait. Ingkarkarigatak tinagpaspasada kay. Dati kasta kwartak. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kun agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. 6,000. Ay, bilangak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon biryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyam samat amin ang alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayon to Ag-birthday ka matgayam maribiryang. Ne, anya ti panagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat, anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayon to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, amare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitaram? Diyak kayat ti mapan iti day ta birthday day ta biryang. Apay asaan ngay nana?
Mabay na kamapan, tadinak mo't inimbitaran. Kano ko na nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran, ay yak kayat ti mapan. Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw, no di nak mo't inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga ado ti ginatang na. Gumurakan ko na, no saan nak nga imbitaran. Nasken na nga imbitaran nak. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin dagiti gagayem mo. Binagaan ida. Amang ano adda di mo inayaban, ay gumura da. Ne, ninsamot na namiling di agsibsibog iti masetas na. Wain, iso. Ay, bakit mata ni nanamilingan niya? Ay, mapankon sa imbitaran. Nalaing kat agumura day jay no di mo imbitaran. Amangan no addan tumanan maibagbaga na. Ay, una. Amo, akasta ti ugali day ta bakit. Ala, ingka imbitaran bakit? Nanamiling, Oh, apay, biryang. umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarubam. Mabalin ka dimot amalipatan ka. Mabalay nga itugot ko nila kay kaw. Ay, kutuan ah. Diyay nga'y manugang ko atalaw. Mabalay nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, nana. Ayaban niyo amin ida. Ay, happy birthday, Biryang! Umay kaming tung araw! Nakitakmat ang nagtungtong kayo kini Biryang, nana. Ay, wag! Inimbitaran na kaon. Iso ang mapanak tumaki birthday intong Sabadaw. Kunakon kat nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay ikaw. Ay, mabalingayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kaw. Mabalingayam ti ado nga itugot. Mabalin apay kit din asaan. Iso apati dagiti apo kaw, itugot kaw. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko, ken kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin nga itugot. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kaw. Kasla kayo agpakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ado nga minti bisita ni bakay. Ay, pagsamputin lagi ti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti datuma paray. Ay, sos. Naskin gayam, abuo ababoy ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisaganan ni bakit Ay, sos. Dayta ka. Kit, umay kami pa'y agagayem mo, tricycle driver, paray. Yan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam ti gagayem ni bakit mau. Ay na, talagaan nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan na ngay nila kay mo, nana. Ay, day ngay, day ta nakatakdar di ta igay. Wan, isugayam day ta.
Ket asino ngay mat dagiti kasarsarita na alalakay. Jay nakapuraw iso ni bayaw kaw. Jay mat nakalabaga. Jay inauna abayaw kaw. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam nana. Dagiti ba't dadumay jay igayd. Dagiti kakasinsin kaw. Kun kakasinsin nila kay kaw. Ay na, umanay kayon samutan iti may sadakkel adam truck nana. Ay kahit na kayo ngay ba't. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nilakay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay Mert ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita ng agpaysong. Ngam kunada mo't nga adda ijay kusina nga aglutluto iti pansit. Pansit? Pansit laang nga dati sa gana na? Hayaan niya mo't no pansit laang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus! Kunak ano addalit saun, ngamawan mo ti makitak amatuntuno alit saun. Awan tilitson nana. Kat no imbaga kadagiti kakabagyak, kadalit saun iso ngay mayda. Italaang aya ang makaramanda itilitson. Manmanuda makaraman itilitson. Iso nga imayda. Kat no yung karigatan dati nagbalasiw iti karayan anaunag, tapno laang umayda. Tagay tangarod matlit sa unti umayda ramadan. Umangan kayo, ado ti sagana. Ay, Biryang, ngayon na nga jalit saun. Awan ti lechon, nana. Nanginangamin ti baboy ita. Ang adomot kiti ti sagana mi akarne iti baboy. Awan ti gatang ko iti regalo, Biryang. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamon tanalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasang may tinluto mapansit. May sasilyasay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti imay abisita bakit? At dapay laang nga tamot makunada? Amo mo't dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakitak tupay dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anyangay harod. Narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda kamot lagayam dito yung aglablaba, nana. Ay, wan. Naurnong tilalaban may. Kasanaw, imbes nga aglaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Biryang. Himbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Jak ngamin naramanan amin, nana. Tay di agsubliak amangala ko ma. Naibus mo di salad ka ni spaghetti. Ha? Anyamot di pansit ngayon luto ni Biryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aripulyo kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo an naramanak, kurang itisoy na. Nagado ti sukana, kan nalablab ay. Ay, jay salad ay na. Kurang iti gatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asaan anaibos dagiti anak ko jay inala da nga spaghetti da. Tasaan mat gayam anaimas. Kag nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabalin kadimat asaan. Jay karni nang yawid kami. Sika ngay nana. Ay na, sa nga silyasin sa dyan na yawid ko akarnay. Na,
Nagadumatan nga eh. Ay, katuan na. Kakaiso na birthday ni Beryang. Jakit din mangyaway. Ay, kalukwanan na. No, jakagyaway. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka no babae. Nabayagan nga iso day ta kanya paray, awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae dita basit a kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta, idi-ar-ar kila endak dagiti mamaestra. Amukon, no, sino tinaggapuan day ta nga istorya paray? Ay, amamam. Kit asino da ngay? Dagiti mo lagagayim ni bakit ko, ha? Ni Nana Mileg. Nalay nga, garamit iti istorya day, bakit? Ti lansa mo, ti istoryain na mo da jay. Kasta ngamin no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inalada nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, adagayam kastaan na pasamak. Di bakit ko ti inalada, taamo da ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya, ado ti sana mangayat ti kasya nga ugali na. Ah, isumot lagayam. Akas talauna iti panang perdida kan ni baka ma. Ken kastamot lang dadya kumare na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais. Ay, may samot dadya chismusa. Nalaing nga giwaras iti chismis. Bagay na nga raw, at tinagan na ang Maritais. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag man, ta saan nakangap-apain ni baga mo, kada kita mangmangag na nga, da babaeng paray. Apay ko maatutupan na dagita nga istorya. Ket amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalak kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din kami na gito'y akakalugaran tayo paray. Apay nga ta, pakaragsakan dati mang perdi iti padada ataw. Nanamiling, nadamag mo ka din. Kanya, agradwar gaya man di inauna nga anak da Biryang. Ay, wan, ni kanait. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kupya lang mata. Talagaan nalalaing dagiti anak da Biryang, nana. Imaladakin ni Biryang. Anya ko mangay tipaglaingan na. Anya ko mangay tipaglaingan na. Aywan gayam nana, ininbitaran na kan. Celebraran da kanukat di graduation di anak da. Apay nga mom, katawan pa'y mati na ipalpalapaya kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo, taado ka no ti sagana da. Ay sigurado amang isuputa. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaro babakit. Mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tama nga no daki di sa wanda amadi. Adun to amanan ti masauda, ang bay amon. Ay, anya laki din ngagbay so. Saan amap-mapnak dagiti tattao? Mabsug da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno, papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.